Omanjumuri no gosemeri kwana ni wenda utwara ritukuria burigi ya karo ritukuria Jumaine gitariki 5 umutinyu gatano na kabiri umwaka 2022 karongo kwari ni asemese itu ya mwana mayeje kinse sana ibere lingwerere na reto gusangeri kururia gakete kabone no kubuli kwana karanzo ike ndingo tebya yuna mange twa kwari ni ase mugaso boni genyurana nabakunda gutubwata sensemeri mitandao Facebook tunyora Ndizi TV News wega senseme ya YouTube nabako tonyora Ndizi TV News yokonyoa chingaki nabako tweet @Ndizi TV News wega kerengeri kya ni otukiara ndikirenza kiretheka kwethera se namba hira se skin ya ibara bo yora sensemeri yo mwe manyererio digakoro kwa Joshua Uta niriane Brighton Makoli. Abagwatani bechikanisa nigo bono banyarire bakoborio botwereru na kwene kya maskani chinga gichikambe ngendete kwene kiwasorogongo rwito rwa Kenya anekera barai abeso kiriko ligibiru abakoboria aba Kenya kwesokya abajiko bachora gitariki kyando mutinyo gatano gatatu umwaka uyu bakorawa gose bakorawa no mukundekane mangi bekanisa yiki Adventista nigo bona nyarira kubona nerebuya aba Kenya ane nabagusiko ralio murembe na korango bagujiko chorekero chikore chigwakwa umwaka uyu mukundekane mangi uye kanisa y'aba Adventista district ekurukwa ryesomba kamora ncheka no mukuri gicikura cyo murembe yagutumania abantu cikora neri tukerimo na ndobo gemanko gendera bure yo kumuranje tebya abantu murembe na intwe muna abantu batari abantu twensi asoba mu cikanisa cyonse abantu bose abawucikanisa batari ucikanisa teribu ya moso kurwana no muntu mino asigento getayo omusacha no mukungu bakurwanerera viki onderi na viki asakaraire tabamanyeti omusacha no mukungu bakurwana asingenja professor takamanyeti ase mu asakaraire tabamanyeti usenkurwana muri komoranche mongaineka kero monto oyogocha ne buruburu era mumuange ekimyo yogocha no kobako koiga omorengereri asibiri akorire Asijinga gejejo kefa yeni boigoro mubwatani bwekanza ya Adventista nene karo chikambi jigendete kwene kiwa gosigende soronguro gusi nigobona aboli abakenya bonzi kwene kipena kubwati baramaji kuna maragwa ali abegetu eriko rwani binyinyi bya COVID-19 nene karo mulindo gatano nomo orakande kwene kiwa sense ito ya Kenya yeni nibona aboli abakenya bonzi nerebuya babwati amaji kuna maragwa erigwetanga asumulindo yoendete kwene kiwa se county ya Kisii se county Nyamira amo noronguro ito Kenya nsenkima COVID ya iranire igo ekere ya iranire tigango naenda marali alito anyorete litangani alia yokotwara mache yokotwara chimasiki ense ya beire bobe bono etangaso ya lengo neye olio utagete ko betu sindani ile ya Johnson no ere masimba oyo obete tuchiribero tarabetu booster nero gendo betwe elinde toratanga uburoirobo Enzemo yabangina batakanwa kurwa sorongo rwa gusini gobono banyarire bakomoje barai ane bali bakochorwa na kwenda bakira nande baganya wikikaro chikura chikari wakwa kukwana niwe banyarire batabuna nigo baraji kurigeria ase kakigoromono na korango bagochora kobo murai asentunde yende bego nigo batebruna ababunga bange nigo bachore tubakanda bagakira nande bano bayirende kuri bironga imongino ini gateruna wenga kiye abarai tigabacho barabaya abarai bebikorwa Into njengo sabanya saa tokonye. Iyo tutagete tonyo rumurai, omanyeta abana chintakara, omanyeta abangina bagoraka, omanyete chipara ne chimbe, omanyete ngabantu mbabwata makomu. Asa kabisa ntu abarai mbaro abakora amuna mbaro amuna abachire batagete kuburi. Nana korra murai okorwe kiribo che skuru ne chisatire chibade ne chibasari na nini. Oyo tagete ko twana achitakarua lakini bona babaro abantu beta kerete. Wana ntutageti tungainu nge kuchiri bukomi njwake kurantu gute nzalie serikali yeito rande zoirania abana baito mai igongo sabanya sai ato mosamaria okomanyanga babora kambara banambara jintakana nchiro amarwaira abantu mbabugata inane korra mugambi gututarira kenyoro munantu abangina bono tuchandegete ondetayo lakini bono chikura chaikire ndotorore bakuru bironga ibi nale gosaba oyo bwate gazi ayo likire serikali ngiakurwaneria bataka Mbako tiga bataka bacha bombe nali baratu nyuri bari batumanyete bichicha sitomanyete chikona chionse aina aruna sabire
inga monto ndo kwezi olikiro bwata chikali kumnyoka bara bantu mangale kwanja bagukura kawo monto oli gotara no kogoro ora ikese chikona mali asotomenya tamaliga mabume murabona tuguturu tutabwati no nyomba tokorara orangeti timbwati ngabona chikwakiro masajo zibete taye kura nandaira nebunge kabere aitu akanire munababoraka nechintakana nabataka. Serikali ni gobono ya burigo gutiga gutwara embwa yokwegerera enseme yamo ya gisiasa likaliaye asebono baburigo na bakora imirimo yabo bwikiranwa na kwa bana siasa bonsi ribagalise inigo yakirikoko inakuliye birugo sikoburi abamenyi bekinsemo aho kobakira chikuro ayo ningwana ya kwanetuno yokuliye kyo bochumbe asebunge ya South Mugirango Dr. Willis oyibono bodi ya serikali koba mabagaisa ine yokuliye birugo ao Nanto kotebi serikali ya Kenya nero wetera se internal security na inu kabo mfano muya weka confidence tiga abantu tukuri kichikura nabana inchi bonsi barorenge serikali nditebwati ase kwegeme aguchi tiga kworo kingokare na muntu gete gusokare na muntu gete ae kaba Kenya security bechorera barai irinde process yeyo burai gekoera abantu nabagwanjira na machibu ngaki ya serikali njarengo umuntu ya abuborongi egendo gekere saka yaba ne kere serikali korekana kira sigete nande chikura chikokenda enjira gete abantu baimuka baanza kuruana ikiagara mbagwati confidence na serikali gose nenjira ebinte bibyabo to saba serikali yetu na inuka ba proactive first of all tiago side ne candidate onya security yoko abantu ka abantu bonse security onya nesa kasaka yaba deploy your forces oro ora deploy yandonsi tebanga ki ngalero nyarebe gakora ere kwa morinda nyarebe gakora ere kwa mutigo kora ebintu bire equal na intu ndo wate confidence za serikali yetu nga nere capable yo kole ebintu ebyo interest na wachikoba lakini bono unfortunately ekerora se serikali you have to maintain a neutral position elina letora nyore omorembe as a Kisii county ingo batebinga buna tochi okora mocho obachori nyasaho ibinde binyasaho ko orato tigato sabirane tubeko omorembe as chingongo chitu na wana inchi na inu ekera abantu baracha asimure bako patenga ngagendo ruani nyarebe itanyarebe tigana nebinde bi onya nebe sara ko eruta monu lakini kura yao ero genda obeke asaronge igo ngokoda ngo batebinga Dr. Willis Omuoyo nonde ase ingenjo ekejanganyiro gosasi chikura cha South Mugirango constituency nandi ndosabira ndete twense paka bali bako ligi bali bande tokora kwarusa na gose bago kwarusa inchengo irange une friendly fire ekiagara tindo chinga gento kero rono ene kemo keragere ndiyo muntu achikurwa ni muntu ndinga yoro ya siasa ekero siasa gendete kubwata insasensi itu ya Kenya na lekero duende kwero nja sobo chiro wonne ni gobona omobwasi miuro moja warorekanle go sirwa na abantu aho kurwa sinsemo aho abasomi kurwa sinsemo ya Elgeyo Marakwet ni gobona beso kina tabuna bawo kubwata omobwasi miuro moja kolengana barbo ni watebuna miuro moja ni gebwate kerenge kieko cha saba Kenya ande boygo nigo batebiruna nigo bawuch kumosiro mugabana Alex Terogoz asokuliga kwa senator asensemo EU professionals commit to support Azimio government to fight corruption in all its forms and embrace Azimio statement that do not support corruption in Elgeyo Marakwet. We have analyzed deeply and seen the best in him, and we will be going forward and visiting the villages after this to urge our citizens to come out in large numbers, vote for Azimio, yes, and vote for His Excellency Engineer Alex Tolgos for Senate, and we allow the citizens to decide in their own way, in their democratic space, on the other lineup of the leadership. I'm humbled by the endorsement by the Elgeyo Marakwet professionals. And first of all, I want to thank the patron and the leadership of the professionals. Huyo kabiri mugabana bwe county ya Nairobi Mike Mbuvi Songo boigona ndoligeti koligie kiru kibugabana se county ya Mombasa nigobono anyaririga kuburia serikali kubike merube na kubainyura anena abanyankongo bichiko sori ao anekera babwate mechando aschinsemo ao ayamaiga ya Songo kumukonya Conjestina Aching na kumuira nyagitalia sensemeria Mombasa asate biruna ninjire ya moyo gokonya bali batari kwenyara gose bali batwari mechando aho boigo nigateruna komokonya Conjestina Aching tari njire ya moyo kwegirige siasa usikwemanya kanige siasa kulende ninjire ya moyo gutwara omoyo muya hawa legend hawa watu wametuletea sifa Kenya. Conjestina alifanyia country proud, alishinda medali nyingi kwa nchi
lazima tukue na mikakati fulani kwa wizara ya michezo. Tuhakikishe watu kama hawa wanakuwa na fandi yao, serikali iwe inawasaidia. Kwa sababu hii si about PR exercise. Naona maadui wetu wataanza kusema tuko campaign, sio nataka PR. Mimi sifanyi PR. Mimi ni kazi ile Mungu amenipatia uwezo wa kufanya. Sasa tuko na mgonjwa mwingine India, baby Kaila, mambo tulianza zamani, msichana alizaliwa kipofu na operation inaendelea. Hii si PR. So the best way forward ya kusaidia congestion na vile familia imesema ni hiyo idleness, depression, si ati ya kuna wazimu, ni stress ya kuachiliwa na serikali, ya kuwa neglected. So way forward tumekubaliana na familia. Papa Skuba alikuwa anakuja kwa maombi, lakini tumeona bado wako na shida kidogo hapa na pale, hapati usingizi. Kama alikuwa anasema sasa nilikuwa natakana kuwa mahakamani, lakini sijaenda kotini. Aliambia hawa serikali wanakuonea hawa majaji, hebu nipeleke nikawapiga mangumi huko. So mimi nikasema hapana, tukienda huko sasa itakuwa mambo ya incitement. Ndio nimewaacha hii wakati, badala ya kwenda kotini nimesema nimlete hapa. Amedungwa sindano, amekuwa stabilized, sasa ako sawa. Hayo naro ye jinse jiga kolende nyora chikora ka chinsa 14 chikwira na semese magana mayeri nkomanyi ngakenda tegwate kemina isko ya usino kubori kwa nagendera kubwati miroberi ya DSTV ne robwan sumuksi na boto bwate sensemeli mitandao Facebook tonyora DSTV News bago YouTube na boto tonyora DSTV News yokonya chinga kina boto tweet @DSTV News kerengeli kyoni to kyarende kirenza kireda ka gwetera senamba irase skin ya gukora gani ko totarira we kasi chobisite jugotoka asensemo go separa ya mataro nyako asamaga cha New Brighton apartment kerwikira sensemo yembasi abuna otonyora elinde tonyara to kwana na ya mangana mange totara chobisito ngo tukware ndikirenza kireta ko mwanchumuliria tiangorera abu oyorenga sensemeli ende ya monwe manyererio nigakoro kwa choshwa utana sensemeli ndiye studio kwena kimana mario gine chibija hagojira senjera ya bene mbetronira mokera Nigeriane Brighton Makori.